Kunjani? Hayi sibonge ithuba futhi siphinde sabuya namhlanje ngqobelo. Ngifisa ukuzoha inkondlo baba, mhlawumbe indlela right nelungile ngase ngiyilandele ukuthi ngigcine nami ke ngingenile ku asidlale Saturday Drive ngiha inkondlo njengalezi insizwe esiqeda ekhaya. Ake ngisho kanje kulezi insizwa lezi eqeda khaya ngithe emagameni amabili amathathe lezimbongi nembongikazi ubuciko obuhlangene bonke Alex no Vibe from 3 to 5 3 to 6 uzosithola njalo. Lalela Imbokodo FM esitheka sidlali from 3 to 6 uzothola lapha imbongi zakho from 5 ukuya ku 5:30 kusesikhathi sibe sitholakala ngo5:15 abantu abangadini. Isimple into uzoyenza gijima ku Facebook page yethu lapha uthi Imbokodo FM #asidlali ufuka uposte khona ucomment sowafunda even on air siyakwazi ukuthi siwafunda just that asiwatholi or ushiye khona inamba yakho ngizokwazi ukuthi ngibuyele kuwena ngiyatholakala kwinamba ethi 0845 46 0375 0845 460375 ngiyathola kulo number ngiyawhatsappeka if ufuna ukuza njengoba usushilo ukuthi akugwazelwane qinisile labafethu abangigwazelanga nje umsebenzi wakho omuhle and mokuthi uza la kwimbokodo uze ujimile ngoba sithatha le nto le yeinkondlo Alex siyayithatha manje sizisa kwelinye izinga sibonile abafethu be hip hop eSouth Africa beyishintsha besenza ukuthi singalaleli izinto zaphesheya silalela izinto ezenzakalayo la so nathi senza njalo siyimbongi and futhi mokuthi ufuna ukungibona ke nami nabo labafethu lapho sobe seClermont umhla 11 so performa nje khona mahala nje sobe sizwa abantu abasha sizobe seClermont eClermont Hall ngo11 umhla 11 sizobe silapho siyimbongi kanye nabunye uciko sishintshana nje Asibonga Sep. Bonga mina mfowethu. Isikhathi sakho nje ngamanje sikhuluma umzuzu umngaki.